re tlhalositse ELXA Live Doers mongwe o ka re ga re sa dire sepe go diregang ga re sa dire sepe seemo se re le mo go sone se ntse sa tswelela go nna jalo go sena tlhabologo e diregang re na le ketsaetsego ya gore re direng re sa nne le yone tsela e leng gore ra re ke o ra e tshwara ka matsogo opedi re tsamaela pele jaanong se ke se eletsang ke gone gore ke dumela gore sa direga ke gone re tseye ka mabogo opedi a re kgone go tsamaya re nne le botshelo bo e leng gore jaanong re tsenya natla yotlhe gore re leke go itse gore ke eng se se diregang ke eng se e leng gore re ka se dira go itokagatsa re tle gotwe go tlogela mo diteng se ikitse ya re go tlogela mo diteng se ikitse bo letsatsing se ikitse mo diteng mme yalo re kgone gore re nne le tsela e leng gore ra ipaakanya re le batho botshelo bo siame re leboga thata re tla tshela mmogo re tsamaya mmogo seo se irang hela ka go ba ikopanya ba le ba ELXA Live Doers re go tsenye pele go kgona go bona gore go diregang re tswelele jalo o tlhatloge jaanong o nne mo re reng a web accounts holder